Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamdu pasrın harcvi Allahi rabbin ve rabbi alemeya. Salatu vesselamu Huda ve ser peygamberi meden seyyid ve server ve rezan ve seru kemi Muhammed ve aleyhi salatu vesselam. Ve ser malbat ve heja ve havaluhu giril ve gudriya Huda da cihat ve khabat ve barfadan kirna. ولسر چقای گل پی ریچ و شوپا و بمشن حتی رجا داویه حتی رجا قیامتی قلی تماشوانا قلی خوشکو براین هجام منتبدا بخيرات سر چوارات اهلا وسهلا. Yavrum. Selamünaleyküm. Aleyküm Benim canım da selam. Gayratın. Nasılsın amca? Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyisiniz? İyi, teşekkür ederiz. Nerelisiniz? Mersinliyiz siz? Evet, ben Mardinliyim. Mardin'e selam. Mardin'e selamlar. Ahlen ve sehlen. Aleyküm selam. Hocam, Buyurun, sormak istediğiniz herhangi dini sorularınız varsa buyurun sorabilirsiniz. Hocasınız. Evet, ben hocayım. Ben imamım. Güzel, güzel. Evet. Hocam, vallahi ne sorsak bilemedim ki. Sor. Dur. Hocam dedim. Yani şimdiye kadar din hakkında kafanıza Bir dakika. takılan, merak ettiğiniz Tamam. hiç dini sorun olmamış mı? Var. Annem şu an merak ediyordu. Bir dakika. Tamam. Annene de selam söyleriz. O da dini soruları varsa Söyle. sorsun. Vitir namazında söyle. Hocam vitir namazında kunut 1, kunut 2 dualarını yani ezbere aklımda tutamıyorum. Sürekli karşıyım. Onun yerine şey okuyorum. Rabbena'yı. 3 sefer mi okumalıyım, bir sefer mi? Yok. Şimdi bu kunut duası sadece sabah namazlarında son rekatta okunur. Bir de vitir namazlarında Ramazan ayının son 15 gününde okunur. Diğer vitirlerde Ramazan'ın dışındaki, şimdi sen desen ki ben vitir namazı kılacağım, orada kunut okunmaz. Okusan da Rabbena Atine'yi bir sefer oku yeter. Hocam ben mesela yatsı namazında vitir vacipte mesela ben ikinci selamı verdikten sonra üçüncüde her zaman kunut dualarını okuyorum. Hayır. Sadece Ramazan'da eğer sen vitir namazı kılırsan teravihlerden sonra Ramazan'ın son 15 günü orada okursan okuyabilirsin vitirlerde. Diğer vitir namazlarda kunuta gerek yok. Anladım hocam. Allah. Aynen. Biz her Evet. zaman okuyoruz ama. Ama bu Hanefilere mi ait yoksa hocam Şafilere mi? Vallahi ben o noktayı ben bilmiyorum. Yani bizde Şafilerde böyledir. Fakat Hanefilerde ben onu bilmiyorum. Hanefilerde bence yani şeydir. Onu bilmiyorum. Ancak özel olarak kitaba bakmam gerekir. Şu anda kitap yanımda değildir. Evet. Onu başka hocaya sorabilirsiniz. Yani ben o farkı ayrıntıya ben bakmadım. Şimdi söylediniz. Yani hocam o içimde kalmış. Sürekli ben vitir namazında 3 sefer kunut duasının yerine 3 sefer Rabbena'yı okuyorum. Ondan sonra rükuya gidiyorum. İnşallah ben şimdi yayından sonra ben bakacağım kitaba, öğrendikten sonra sizin hesabınıza mesaj olarak size atabilirim. Biz sizi takip ediyoruz o zaman. Bizi takip edin, biz inşallah ben söylerim. Evet, Tamam, herhangi hocam, başka sormak istediğin herhangi sorular var mı? Peki hocam yok bizim sormak istediğimiz soru yok da sizin bize söylemek istediğiniz bazı veya bir şeyler var mı? Her zaman benim canlı yayınıma katılanlar her kim olursa olsun tek soruyu onlardan soruyorum. Yani onları imtihan etmek için, sınav etmek için değil. Sadece izleyicilerimizin faydalanması için tek bir soru soruyorum. Kelime-i şehadet ve manası. Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Kelime-i şehadeti mi? Kelime-i şehadetin anlamını mı? Hem kelime-i şehadeti önce söyle, sonra manasını. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Eşveden la ilahe illallah ve eşvede enne Muhammedin abdühü ve resulallah.
Tamam. Manası nedir? Manası nedir? Eşveden la ilahe, eşveden Muhammed abdühü ve Ben Resulullah. tespit ederim ki Ben tespit ederim ki Allah birdir birdir. Yine tespit ederim ki Muhammed onun elçisidir. ve kuludur. Kulu ve elçisidir. O şeydeydi ama Fatiha suresindeydi. Fatiha Hayır. Hayır, suresinin hayır. anlamı. Hayır. Tesbih ederim değil. Şehadet. Şehadet Ben- ederim. Ben şehadet Aynen, ben ederim şehadet ki ederim ki Muhammed onun elçisidir. Ben yine şehadet kuludur. ederim. İlk önce Allah'ın tek ilah olduğundan bahsediyor. İkinci bölümde Aynen. de Muhammed'in aynen öyle hocam. Aynen öyledir. Allah Hala- Ben şehadet ederim ki Allah birdir. Muhammed peygamber ise onun Kulu ve elçisi ve elçisidir. kuludur. Hayır, Allah birdir değil. Tamam, doğrudur. Allah birdir, fakat burada Allah'ın bir olduğundan bahsetmiyor. Allah'ın tek ilah olduğundan bahsediyor. İlah ne demek? Evet. Ben şehadet ederim ki, yani kalben inanıyorum ki, dil ile ikrar Allah ediyorum birdir. ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Hak ilah. Yani sahte Aynen. ilahlar çoktur. Aynen. Fakat hak ilah Allah'tır. Peki ilah ne demek? Allah'tan başka İlah ilah ne demek? yoktur. Peki İlah ne demek? ilahın manasını bilmemiz gerekir. Önemli olan budur. Müsaade edin, ilahın manasını açıklamasını size yapayım. İlah demek insanlara emir ve yasak veren. İlah demek yasa belirleyen, kanun koyan, yani yasama yetkisi, kanun koyma yetkisi, bizlere emir ve yasak verme yetkisi, bu hak, yani bu ilahlık hakkı, ilahlık vazifesi, yani kanun koyma yetkisi, yasa belirleme yetkisi sadece ve sadece hiç kimseye tanımıyoruz, sadece Allah'a tanıyoruz. Bu hak, yani ilahlık hakkı hiç kimsenin hakkı değildir, sadece Allah'ın hakkıdır. Biz sadece Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğeriz. İlah demek itaat edilen kişi demektir. İtaat edilme sadece Allah'ın emir ve yasaklarına edilir. Hiç kimsenin yasa ve kanunları Allah'ın yasalarına zıt kanun ve yasa belirlerse onları tanımıyoruz, red ve inkar ediyoruz. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Manası budur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Aynen hocam. Evet. Kuzen hocamız geldi. Sormak istediği bir soru var mı? Arkadaşlar sormuş da onları sormak istemiyorum. Boşanmak günah mıdır diye sorar mısınız demiş hocama da. Neye göre kime göre? Ya şimdi boşanmak öyle keyfine bir adam derse, ben yani hanımını boşarsa ya da durduk yere suçsuz yere kadın dese ki beni boşanmasını isterse, yani hoş bir şey değildir. Fakat mecburi olduğunda, diyelim ki karı koca birbirlerine her gün kavga falan ediyorlar, e, zor durumda, kadın zulüm görüyor, erkek ona zulüm ediyor. Öyle durumda birbirlerine geçinemiyorlar. En iyisi boşanmaktır. Her gün kavga, zulüm olacağına bir gün boşanma olsun. Her ikisi de Peki rahat. hocam, çocuklar için o evliliği sürdürmek ne kadar doğru? Ya, eğer aşırı derecede zulüm olmasa, yani kadın bunu katlansa ya da erkek dese ki valla benim kadınım ne kadar da kötüyse de, ne kadar da ahlaki hoş olmasa da ben çocukların için çocuklarım annesiz kalmasınlar diye ben idare edeceğim. İdare etseler daha güzeldir. Daha hoştur. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Ahlen ve sahlen. ki gotiye ma çima azan tê xwendin. Azan î'lanan mêjê diqene Müslüman bi wextê li mêjê xeberdar bibin. Ev jî şiareke İslamê ye, semboleke İslamê ye. Belê gelî temaşevanê ku bixwazin qemerayê bişênin. Havanê Hüseyin, kerem ka. Oo, Tawfiq
ineceğiz ha. Keremka buyurun. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz. İyiyim, sağ olun. Hoca sana bir şey soracaktım da. Buyurun. Buyurun ben TikTok sorun. kızla TikTok çekmek haram mı? TikTok'ta kızların, kadınların bulunması. Yok ya ben dedim. Diyorum ki TikTok'ta kızla TikTok çekmek haram mı? Evet, haramdır, günahtır. Günah? İstersen tek başına olsun, isterse beraber kadınların açık saçık bir şekilde güzelliklerini açığa vuracak şekilde çıplaklığa ve zinaya reklam edilecek şekilde e, kadınların TikTok'ta bulunması, erkeklerin e, yani görmelerini sağlamaları haramdır, günahtır. Yani nasıl desem, şimdi mesela ben kızla video çeksem günah değil mi, yani böyle yakınlaşma falan böyle? Evet, günahtır. Büyük günah mı? Evet, büyük günahtır. Peki ya küçük günah diyelim. Peki yani küçük günah olsa yani yapabiliriz de büyük günah olsa yapamayız. Öyle bir şey mi var yani? Küçük günahtır. Yani bizim gücümüz küçük günahların cehennemde cezasını çekmeye yani gücümüz, dayanağımız var mı ki? Valla bu küçüktür, bu büyüktür. Yani Allah katında küçük büyük ayrımını yapmamız gerekir. Allah'a karşı gelmememiz gerekir. Allah demiş ki bunu yapmayın. İster küçük olsun ister büyük olsun. Yani demek küçükse ben yapacağım. Hani mesela şöyle bazen trafik cezaları oluyor ya. Trafik cezaları. Mesela bazı cezalar vardır trafikte. Diyelim ki 50 liradır. Ha buraya yanlış park yapmanın cezası 70 milyon. Ha o zaman ben bunu yaparım. Cezası azdır. Fakat şu trafik cezası 4 milyardır, 5.000 TL'dir, ben onu yapmam. Ya Allah'ın vereceği ceza dünyada verilen cezalar gibi azı çoğu öyle yoktur. Bir saniyede bizim cehennem ateşinde dayanma gücümüz yoktur. O zaman hiç günah yapmamamız gerekir. Valla bu küçük bir günahtır. Yani sen bir Tabii dakikada yani bizim hayatımız bile günah. Yani nasıl? قال لي تماشى وانا قال لك شو براين هيجا ارسكني كم ارسكني انترنتاوي قطبو يا ما قطبو. بله خواه اسرائي ياو الزلام يجي المجنة كجيرة جنها عيني جنها بيرك جي المجنة كي عيني جنها خو تعالى نقول يا قول ميج يعني الزلام على فرزة ياش بيرك على نفرزة قول الزلام المجنة كي جزائي به القاسة بيرك نخير هردو جي وكا هم مجبور المجا بكن هردو جي وكا هم مجبور روشي بكرن يعني امر فرماني اسلامي جي زلام رجيش بيرك رجي وكا هوا کی گناہ بکے جزائے والبا خو تعالی چھ زلام بچ پیرک بے وکا بیانی آره علیکم السلام بله بخوانا چغاری حرامه تماشاوانه که دیج مال قمر اشیانا Bele Kerem Kan. Buyurun. Selam. Buyurunuz. Selam. Esselamu aleyküm. Selam değil. Selam diye bir selam yoktur. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Selam budur. Nasılsın? Buyurunuz. Aleyküm. Aleyküm selam. İyi. Siz nasılsınız? İyisiniz. Vallahi biz de iyiyiz. Evet. Nerelisiniz? Nerelisiniz? Can. Nerelisi? Azerbaycan. Ha, Azerbaycan. Aynen o senem. Siz? Buyurun. Ben Mardinliyim. Mardin. Vallahi güzeldir.
Buyurun, sormak istediğin bir soru var mı? Sağ olun. Sağlıcakla kalın. Ben bir soru sorayım. Müsaade edin. Ben bir soru sorayım. Müsaadeniz var mı? Bize kelime-i şehadeti söyler misiniz? Kelime-i şehadeti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Tamam, çok güzel. Manasını da bize söyleyebilir misin? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Tamam, çok güzel. Fakat burada bir noktaya dikkat etmemiz gerekir. Allah'tan başka ilah olmadığına. Peki ilah ne demek? Yani tek ilah Allah'tır. İlahın manası nedir? İlah. Biliyor musun? Yüce mi? Hayır. Allah'tan başka ilah yoktur. Aslında ilah vardır. Sahte ilahlar vardır. Tek hak olan ilah Allah'tır. İlah ne demek? İnsanlara emir veren, emir, yasak belirleyen, emir belirleyen, kanun koyan, yasa belirleyen, bu yasama yetkisi, kanun koyma yetkisi, bize emir ve yasak verme yetkisi, buna ilahlık denir. Bu hak sadece ve sadece Allah'ın hakkıdır. Yani Allah'tan başka hiç kimseyi kendimize yasa belirleyici, kanun koyucu, amir kabul etmeyiz. Kim Allah'ın yasalarına zıt, Allah'ın kanun ve şeriatına zıt, emir ve yasaklarına zıt emir bize verirse bu sahte bir ilah olmuş oluyor. Biz bu sahte ilahlara la diyoruz. Yani red ve inkar ediyoruz. Yasama yetkisi, kanun koyma yetkisi, emir ve yasak koyma yetkisi sadece Allah'ın hakkıdır. Çünkü mülk O'nundur. Allah'ın dünyasında Allah'ın emirleri ve yasakları, yasa ve kanunları geçerli olması gerekir. Bazı insanlar kalkıp Allah'ın kanununu bir kenara bırakıyor, kendi heva ve hevesinden yasa ve nizam sistem çıkarıyorlar ve insanları o yasalara göre yönetiyorlar. Bunlar sahte ilahlardır. Bu sahte ilahlara la dememiz gerekir. Hayır, red ve inkar ediyoruz. Sadece Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğiyoruz. İtaat ve teslimiyet ediyoruz. Anladım. Anladın mı? Ve yine şehadet edelim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah Evet. razı olsun diyorum. Çok güzel Bir anlattın. soru daha sorabilir miyim? Müsaaden varsa bir soru daha. Tabii siz de sorun. Arkadaşlarım da soruyor size bir soru. Elhamdülillah sen kendini Müslüman olarak kabul ediyorsun değil mi? Müslümansın. Tabii ki de. Elhamdülillah. Yani İslam dinine mensup olarak kendini kabul ediyorsun. Peki Müslümanlığın kelime anlamı bize söyleyebilir misin? Kelime anlamı nedir? Ben Müslümanım. Yani ne demek? Mesela ben tamirciyim, ben manavım, ben bahçıvanım, ben sıvacıyım, boyacıyım, ben terziyim, ben manavım. Hani her birinin birer manaları, içeriği vardır. Peki ben Müslümanım dediğimde ne demek istiyorum? Müslümanlığın anlamı nedir? Allah'ın emir ve yasaklarına uymak, yani onun Aferin. Çok güzel. Ben Müslümanım. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olmuşsun. Boyun eğmişsin. Allah'ın emir ve yasaklarına teslimim. Allah'ın emir ve yasaklarına zıt hiç kimsenin emir ve yasaklarına itaat ve teslimiyet etmeyeceğim. Evet. O zaman buradan hareketle şöyle bir soru sorayım. Elhamdülillah Müslümansın. Kelime-i şehadetin manasını da söyledik. Allah'ın emri ve yasaklarına. Peki Allah'ın bir emri olan ve Kur'an-ı Kerim'de çok kez tekrarlanan namaz emri. O da bir emirdir. Günde 5 vakit Rabbimiz bizi çağırıyor. Allah bize su vermiş, Allah'ın suyunu içiyoruz. Oksijen vermiş, Allah'ın oksijenini bedavadan teneffüs ediyoruz. Allah bize göz vermiş, el vermiş, ayak vermiş, göz, kulak, iç organlar, mide, kalp. Bunlar bu kadar nimetleri, sebze, meyve, vitaminleri, Allah bize güneşi, ayı, yıldızı, rüzgarları bize vermiş, bu kadar kainat hepsi bize hizmet ediyor. Peki Allah günde 5 vakit bize namaza çağırıyor. Acaba bu namaz emrini şimdiye kadar yerine getirmiş misiniz? Namaz kılmışsın. Allah'la kul arasında olan bir şey. Getirmişsemse Allah'adır.
Ya Gösteride yapılmaz yani. yok gösteriş değildir. Yani madem Müslümanız diyoruz. Yani bazı Allah'ın emir ve yasakları vardır. Gizli olarak değil. Açık açık yapılır. Mesela namaz gizli yapılan bir şey değildir. Oruç gizli yapılan bir şey değildir. Aramızda ama olan bir şey. Hayır. Evet öyledir. Yani zaten biz Allah için yapıyoruz. Allah bizi biliyoruz. Allah biliyor bizim yapıp yapmadığımızı. Fakat bunu noktaya getirmek için madem Müslümanız namazımızı kılmamız gerekir. Allah'ın emirlerinden bir emir de mesela Nur suresi 31. ayet. Ahzab suresi 59. ayet-i kerimede Peygamberimize Allahu Teala şöyle emir veriyor. Mümin kadınlara söyle gözlerini kapatsınlar, harama bakmaktan güzelliklerini örtsünler, gizlesinler. Dışarı çıktıkları zaman namahrem erkeklere güzelliklerini göstermesinler. Şimdiye kadar tesettür emri, o da Allah'ın bir emridir. Örtünme emri, güzelliklerini gizleme, namaz kılma, oruç tutma. Yani şimdiye kadar tesettür, yani örtünmeyi hiç düşündünüz mü? Kafandan geçmiş mi? Anladım. Arkadaşımız soruyor ki 3 eşle evlenmek haram mıdır? Müslüman bir erkek 4 kadına kadar da evlenebilir. 4 kadın evlenebilir. Fakat evlendiği zaman aralarında adaletli davranması gerekir. Nasıl adaletli davranacak? Yeme, içme, elbise, giyinme, her gün birinin evinde kalma. Bugün bunun evinde, diğer gün onun diğerinin evinde, öbür gün yani her gün yani sırayla onlarda kalmak şartıyla böyle bu şartları yerine getirirse evlenmesinde hiçbir günah, bir sakınca yoktur. Evlenebilir. Fakat diyelim ki 4 eşle evlendi ve bu adaleti, bu eşitliği sağlamadı, o zaman cezasını çekecek. Sağ olun hocam. Ben şu an kapatıyorum. Telefonum çalıyor. Tamam. Teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. أنا قال خوش كبرين هيجا مزنا نخير ربي عالمي سربس كريه جو زلامك بچار جنار بزوجي اللي سربس نكريه جو جنك بالدم ميراره بالسي ميراره بچار ميراره بزوجي ربي عالمي ولو اذن دستور ندايا افتشكي كرح وچپل وپيسا هاگر تشكي باش بانا خوشك بانا پاقش وتميز بانا وي ربي عالمي اوجي سربس كربانا يا وكا بحث بينا بيركك بچار زلاماره بزوجي منیا 4 زلامه تبلی وی ببی وی چلو چه بی وی بی توالت دینا خو بدنیدم پیرکه گو زیده بزلامه کیرا راد بن رودنن ابان پیرکا زهن خوشیش زنای چید بین خوشیل و پیدت بی چما ما پیرکه کرخانه و پیرکه کرخانه سری هیبه که ده هیوا واد بن کنترولی جبگو گلک زلام تین واره پیسی السلام ورحمة الله وبركاته. ملا تشاني ملا سيدا بيجم ملا ترى بيجم شو بيجم؟ كمان مباشر إن شاء الله. الحمد لله شو شكرا باشر تشاني دم تشاني. لا باشر يا أخوي تعالى باشر سلامتي بي تشكودي. آمي جومتنا ما تبي راجل سرحدي ما جاغري ما. أهلا وسهلا سج عمارة تشيش كي. ولا هذا شوفير مز هذا شم يورت شيتي سيدا. باشا تعالى على كارية تبي إن شاء الله. آمين أمتنا رسولي كم تبي تواي. أري والله. سيدا من ولا اشترى. بله كرم قبرسي خو بك سج عمارة. أم شوفير أم دشن يورت شي أم دشن مثلا أوزبك تركمانتين. جواب ما رمضان هاتيه ما رمضان الشريف هاتيه. جا مثلا يوم تبى سفري مثلا ميجنك ورم بكن راحتي يعني امالی دشنه جی روس مثلا جی گاوره مثلا دورو düzgün مثلا tuvaleti ona tenene abi ona tenene de mesela rojij nalgı mesela her cam de boş zaman düğüne hem de girin cam çağım çıkarı bekin mesela çıkarı zikate beden hem çi işi bekin يا بقى الميش فرصة تل كودي بي أمين ميجا خو بكن شغل الميجا سفري زعفر حتى يعني الميجا سفري جا مالي حتى
لميجا سفر مالي حضرة لميجا خوي شاركاتي تكالي بين دركات والميجي خد كالي بسرحت يا مغربي وعشاء تشي سرحت يا نيبرو عصر تشي سرحت كيف اخذ شلو يجي بخوازي كالي ولو كيف إذا برفره هي روجيجي أنا ممكن دبيجو أم بقرن وتاجو إنساني كي تسافر دبي دريا ده مثلا هات دري ده وبو رمضان السفر ده مو كاره روشي نقري ها جو ممكن بي رمضان تلمال بي تروجيا خو بقري هيك ترى يانها روجي بشزارون مثلا ديام روجي أخو بخونا مزن يعني دشنا سفري ولا از رضا دقري مثلا أنا جرى عاجز دبم إقامات السفر ده بالنقرة طيرة السفر ده مو كاره روشي نقري السفر ده عاجز دبم تمام السفر ده نقرة قابتي دري ده بي روجي هات نقرة يا سيدي من مش هيك السؤال بكرام امسار جميع بون رو عرفات الشرفات من روجي قلت ابد ميرسن دو تريرو ام رو عرفات شرفات مسار جميع بون ام دشنا تركمان جا ما عرفات شرفات من روجي قلت من روجي قلت مثلا يا صحتا تركمان ايري بو يا ازري ايري بو جا ما صحتا تركمان انا گوری روجي قلت کر جا ازری جمع بو گو ay kişi diyor aslan olmaz diyor biz Azeri saatine göre çünkü saat Azeri نا saat bir saat دويك مثلا ويك اللي كتلكودة بي ويك اللي دراغو تلي روش تشوبي هذا تي روجيا قول مدري تي بفطري تلكي جان ولاتي بي هذه كايدا سكانت برسك اشتبكم بيجي السيدان فرس بك كلمة شهادة تكالب خيرا خوش مرة بيجي خلاص سيدان من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تي معناه إيش بس بكي عافر معناه يكا تك ربي معناه تك ربي من ربي جور يا رسولي أكرم جو قولي يكاية تك جو خدا زورتش تكستنية معناه أبا أشهد از باور دكم قوش الله في تو إلهك حق تنيا ودي باور دكم قو محمد رسولي ويا إله معناه ويشي معناه إله أمزانبن الله في تو إلهك حق تنيا إله معناه يقو قانون السلسلة شكي إله معناه يقو أمر فرمان المبكي إله معناه يقو قانون وياسايا السلسلة شكي وأمجي قانون ونظامي مجبور قبول بكن ها أب إلهتي يعني حقي قانون شكرني حقي الله أنا حقي تكسيديا أمشي الله بيبقى قانون ونظام التكسيدي قبول لكن إله السخطاء أمشي وارد بالله ما هذا الشيء ترى بس ندوس صورة مسوي ترى هي أبغى صورة مزعج إننا أبغى نزيكم مهك أول ما جخونا جديد جخونا خدا من حفت حف جيلك يه ضعيف حفت حف جي فرها ساقوي خرط مديدن جا حفت حف خرطي هاي أك ما قربان كر جيكر گوشتی تمیز پرچه آیدی که اوی دنی ضعیف جی هستی بهش نوان دکت من اول معنا وی چی از درس خبر راو ولا سر خيرين بيقول تعالى بخير وشيب قلني ولا معناه خونا نزان اش خونا فهمناكم والله اي والله اي برسنا تيدي هبن نا برسنا بتنا ما معنا تابا خدينا حكي بريتا سر چابار اهلا وسهلا خديش ترازي او غربي او سپاس كثيرا بعربي نبيسان يقولي ما يك هيا روجي دقري للميش ناكي ما تشاوي ما روجياوي قبول أنا بلي إنساني كي يقول ميش نكي وروجي بقدر روجياوي قبول دبي يعني على الأقل ميش وروجي ببنينا روجي بسريق فرزكا لميش بسريق فرزكا أري يدي كي جاني بقري أو تيجه ياقو نقري أو دمينستو دا هل قندي خليلا كربران باجالي ميردينينا حوالي سعيد قلت يجمعنا دعاف كن خطانا لكاني تبي خدش ترازي بي مالي قالي تماشوانا بخيرا خو بار بكن وقولوا جار جانا تليكا خود جار سرهب لأكرانا تلفوني بدن
حواله پترول باجار پترول حواله احمد خودش ترازی بیش بود دیاری تا وان حواله گوشمرا دیاری شاندن مالا و تبنا با خود خیره و قبول که حواله باران گوتی دعا بکر خودش ترازی بیم یا حوال بده یک کرمانج زحترن یعنی ام کرمانجی دشتغلن ها جانا مهوانه ما گوورن مهوانه ما گو ترک ورن ام بوار سر خاطري واب تركي تشتغلن لهانا هم حمي كرمانجن يعني نحو جاب تركي بيشتغلن انا مهوانه كي وري بتركي بي ام بتركي مالي فاطمه كرم كفرسا خوكا الي دبي مالي يتيمه مو بخوي ما تشاوايه یا مالی یتیمه مالا گو یتیم مثلا مالا مدهنه که یتیم هنه از هر مالا که گو یتیمه وان هبن اسکانم خوانا و بخم لوی مالی فرابینه که شیوه که تاشته که چاک که خوارنه که اسکانم بخم نه حرام نه گناه دبی مالی یتیمه نه خوا یعنی وی بحرا میراسا باوی واج وانستینا د دوره جهالت دا بریا اسلام گووره وان مشرک مکه وانه بریا اسلامی گو یک مربانه زارو که وانه یتیم بحرا بابی وان ندانوا میراسا بابی وای گوشوار مای ندانوا بحرا جناوی بحرا پیرکا ندانوان ایدی خود تعالی ایدی خود تعالی گو ایگو مالی یتیما بخوی زکی خود دادگریش آگر یعنی مالی یتیما نخوا یعنی وی بحرا میراسا واش وانستینه بدوا پشتی گوتا میراساوی تا تسلیمی وی کرد برایوی مزن هنه دیاوی هیا مالی واد دستی واد یا او سرمایه بابی و ملکی بابی واد دستی واد یا تشوانستان دیه کی پشتی گویی دی دستی واد به تهاری مالا و خوارنه که شیوه که بخوی اب نگونه ها ایدی ملتی ما به غلط فهمد کی دبی مالا گوی یتیم تی ده بی ناچن قداحک آبا واشی نا بخونی یاو اب نولو یا کن گویی دی گوبر خود کبن ما همه حمو مال نیوی زارو کیا اینه برایوی مزن هنه خویوی مزن دوی مالی ده هنه دیاوی هیا ما بحرا وازارو کا جیت مالی ده نینا وکی دی ولو بحراوی زارو کی تنیشی به تهاری خوارنه که چا که آبا که فرابینه که مالا و بخوی نگونه ها ظلم وانا به یا گوت گو نخون ظلم چیه گوت میراسا بابی واب تمامیش وابستنی بت ندیوا ها اب حرام گونه ها ایدی ملتی ما ویدر غلط فهمد کی دبي بخشة وعملت شغل ام تدا فيكيا بخون ما جنها ان مثلا بخشة كي منضلي برتقانة يا سيفايا تلت شغلي وتهنا كاشي بخوي يا وهاجر خويه عرض إذنات دابيت كاري بخوي لقو إذن دابي تنقاري بخوي شغالة زلام على جيش بيرك على جي حرام جنها شو زلامي شو بيرك بي شوي دي زلامي قو شغالة بخوي جنيه هي مصر يا وشام ايدي بهناوي شغالي ويدي وي هارب كبي بري جنا خود ويدي جناوي بير حسس دبي بي عادز دبي هماش بهني تنيجي ما بي تبي غنكار دبي مالي اسرا قوتيا يدي از وسطهم حنجي از فرصاتكم خسري نمزه دبي قو قالي تماشمان از فرصي وجانا از نبينم يدي كرمكن فرصي خو بكن evet كلامكن يقول قمرة بيشيني بلا بيشيني فاطمة كلامك فاطمة خوا فاطمة لي ولا تعقيب چیه ته هزار نبت جانيا ين نکاری وگه تنکاری وڑی آنجا قوانه کو 4 يعني 1000 بريباني قوتيا اب دنان و القول دشغلين مايدي وقا و القول بخوانا مفهم نكر يعني او درمان علاج تختورا قيت دا القول هي مفهم نكر يعني برساتا حواله ميرو
هەواڵەی میرۆ کەرم کە وەشانە تا زندی وەرە لێبەلێ هەواڵەی میرۆ تاقیب چێتە نە 1000 متر نکارێ دەبێ ما زکاتات 10 ملیارە هەیە ئاننا یا 10 ملیارەی تە تەنێ هەبن زکات لێ ناکەوێ لە ژغێنی وا تشنە دیژی هەبن هەنێک زێر بن بقاسی 75 غرامی زێر یان پەرە هەبن 75 غرام زێرێتە یان بقاسی 75 غرامی پەرێتە هەبن زکات الوات کەوێ لێ گۆ بن 75 جارە بێ مەسە 10 ملیار زکات لێ ناکەوێ 10 ملیار زکات لێ ناکەوێ لەوە 75 غرام زێر پێ نایە بەێ هەواڵێ مرات چغارە حرامە گونەها چقا تشتێک و زراری بدەی بەدەنا ئینسانی حرامە گونەها بەێ نوپەلدا کەرەم گەن قەمەرایەکی بشێنیم لا بشێنیم یاو گاوا تەماشەوانەی مەی گۆوەرن هەگە ترک بن یە گۆوەنە وەشانە زندی ئەگەر ترک بن ئازێ بارە ترکی شتەغڵم لێ گۆ نە ترک بن ئەنها نگارم ترکی بشتەغڵم تەمام گەلی تەماشەوانە یانی لە پێشبەری من ترک تر نەبن ئە نزانم ترکی بشتەغڵم ئازێ کورمانجی شتەغڵم یاو مەزنە خوا کەوسەرێ چغارە زەرارێ دێ بەدەنا ئینسانی بە هەزارە نەخۆشیژێ چێ دبن ئیسلامیشت بێژێت شتێک و زەراری بدێ بەدەنا ئینسانی حرامە گونا دبێ خۆ دەستێ خۆ خۆ نابێژنە تالوکەی ئینسانی گۆ چغارێت بەخۆی جانە قانسێر کەزەباوی دێ جانە کولچکێوی دێ میداوی ددێ قەلبێوی ددێ وەرە حاصل بە هەزارە تەقلیتێ نەخۆشیە هەنە حرامە گونا حتا نەها کەسی نزانی بوو زرارە چغارێ چییە لێدی نەها زەرارە وێ هاتە کەشفکردن و هاتە تەسبیتکردن تەختۆرێ بەرێ ینی تەسبیت نەکردبوون بەێ نو پەلدا کەرەم کەم وەشانە زندی قەمەرای بشێنە لێ تاقیب چێتە نە هەزارن تنکاری وەرێ مەلەک کەرەم کە خوا مەلەکەی تێ وەشانە زندیت کارێ وەرێدا جانی یاینا خۆ بکە وەشانە خوا زندی بکە ئاوا متی شۆپاندی ئەرێ حەسابێتەی ئۆزەلە ئەمریکانە تاقیباتێ لێ بکەن مەلەک نغير على قمش أهل التصوف فلان نينا بري أنها بينجي شيء صالي كسي نزاني بو زراري چغاري نها زراري وتثبيت بونا بله هەواڵێ ساد الله ئەو چ مەسەلە دەبێ هەواڵێکی من هەمەش هەر پیرەکێ دەبێ عەشقم حرامە گوناهە ینی چاوە پیرەکانە شوە خەبەرداناوی زلامی پیرەکێرە حرامە گوناهە ئانجەق عیشێکی تە کارێکی تە لازماتی کە چێ بێ تپێرە بیشتەغلی ئەبوو عاصم هاي بەلێ کەرەم کە بويرون شو أهلا وسهلا أنت عربي؟ أنا أعرف بالعربي من أين أنت؟ أنا من سوريا. يا أهلا وسهلا هل تعرف بالكردي؟ لا ما بعرف. من أين بلد سوريا؟ من حلب. أهلا وسهلا أنا كردي أنا كردي وأعرف بالعربي. أهلا وسهلا أين تسكن الآن؟ في حلب. هل ممكن السكن في حلب الآن؟ أليس فيها الحرب؟ لا ما فيها حرب. يعني في السكونة أنتم في السكونة إن شاء الله. أنتم في الراحة. يا أهلا وسهلا. ما مهنتك؟ ما عم اسمع. يا أهلا وسهلا. هل عندك أي سؤال أن تسألني؟
مثل شو؟ ما بعرف. ما هل أنت مسلم؟ ايه أكيد. الحمد لله أنت مسلم. الحمد يا أهلا وسهلا. الحمد لله. ما معنى الإله؟ لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، إله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ايه هو الله يعني. ما معنى؟ هل ممكن أن تشرحي لي معنى لا إله، معنى إله؟ ما عم افهم عليك، صوتك كتير واطي. ما فهمت. ايه يا أختي العزيزة، يا أهلا وسهلا. جئت بخير. نعم بخير، بس صوتك تشرفت كتير واطي ما عم اسمع. مجيئك. إلى اللقاء. كن في أمان الله. باي. يا أهلا وسهلا. كن في أمان الله. بله قالي تماشي وانا أبجي يك عربو سوري قواش باجاري حلب ما قالي تماشي وانا بله كرمكن. أنا أعرف بالعربي. أنا درست في المدارس الكردية العربي. قرأت علوم الدينية. أبالي ملو بابو ملو. السلام عليكم. سلام ملو سرچوبه متشونی. ماشي جناب ثابت شوين. سلام ملو خودش راضی. درو چیا؟ ماشي خوشية تشكودي. اجزیره ملو. طب شباب أهلا وسهلا. تشيشي كي من شتتشيا. اشفه ملو. أهلا وسهلا باشا. اوه ما شاء الله. كشكاتيا. بله خلامیات کرد. خدای صالح که نابت چیا کچکا خوشک نابت چیا. جونا خودش راضی بر عمل دمو بده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ده خدای صالح که خدای بیلی. خودش راضی بر عمل دمو بده مالا. بشون تو باشی کنم دقیقه سعید. ماشي. باشا خدای صالح که خدای بیلی. خودش خدای راضی تعالی بر تقنج عمل دمو که. بده. ای والله نکا عمل کرم دمو کا. بده. نکا کرم کا پرسه تعامل پرسه خوب بابا کم. جماعه ریا قش شونه ما بکاو. زانه. بله. پرس دکات دنگه ایبا خوب بگیرا بلا دنگه شرقی مرقیه نوی. بس کنم. چال جمالو. کرم کا پرسه تنینیم پرسه تا. قدام ولي شخوا الحمد لله ام حميد سيزون لا ما تشام نزل جمره بيشا دکات کلمه شهادت اجماله بیشم. مرة شي فوفو شما يا فيت كم بي دازمشي سبي ya bedezmiş kare beşi cenabet jimu kare beşi kelima şehadet cenabeti jimu kare beşi bedesme jimu kare beşi ما لا تشتي ولا دينيز ما لا بيشا شخوا تشتازونم تشتي مثلا قجمرا بيشا ya tüştaqınc ava ya baş ava kelima şehadeti manavi kam mana kelima şehadet eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah manavi cümle beşim. ما لا تبرس ولدكي اذا ناخذ guhdari bika az beşim guhdari bike अरे چاواری جان سوت باشی وای خدا تعالی و قنج باش بك ان شاء الله. والله لا تذكر عمل دي بوبا تعمل خدش راضي بن نابت چیام هذا باشا
ناوی کوریک چیه ناوی کوریک شايفة بتك بش تمام مالو بله خودت زورو بلا خوش منو كده تا خاطری تا خدا له وزارو کا خير سالم کی نماز انشاءالله نایت خاطری و خير نایت و اره ما کی انشاءالله کرم کنی و قمر ای بشینیم لا بشینیم یا راستا اما کی ولس کلمه شهادت جت پرسم اره راستا جبرگو هر جاڑے نے کنوتین کس معنا و نزانه خواه بریبانی چما یعنی ماتب کردی فهم نا که بریبان گلی تماشاوانا گلی خوشکو براین هجا بس ایدامی وشانا خواه زندیب داوی بکن بدریم هاي ابو علي عمر فاروق والله باي مغربه امي وشانا خواه زندیب بدیم داوی بکن بس ایدیم ان شاء الله پشترا امي ديسا امي ولنا وشانا زنديب پشتي عشاي پشتي عشاي ان شاء الله بزنا خودي ام دس وشانا خواه زنديد كن البندام بن وما تعقيب كن ما بيشوفينن عليكم السلام سر چاوار اهلا وسهلا انسانه کی گناه کربن بلا شغل توبه بکی خود تعالی گناه حمو عفو کی جنابتی نیتا ویته بیاز بنیتم جنابتی سر خوراکم و تی آبی خود بکی ان شاء الله خود تعالی آره بی شکلی مو عفو بکی نیتا جنابتی از بنیتم جنابتی سر خوراکم و تی آبی خود بکی تمام مو طاهر دوی بمن خیر خوشید مالا و تبدا خود خیره و قبول کی خودش و راضی به بمن خیر خوشید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته